بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. وسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. يجي الله سبحانه وتعالى تقول ما هو توه سرير حمد يتده ينتري يجول إلى الأرماد محمد صلى الله عليه وسلم ونول إماد سبير من يجول صحابة بن فو وجول إهوار كلا جوكر دينك من جوكر نوكا الله تعالى كان دين جوكر. اللهم آمين. واللي في رنوي الله يرمي نامو وأدي قال دمبغال دو باب صفة الحج والعمرة. دمبغال في صفة قول حج عمرة بمعنى fense nanagol en yeeto en ko honno hajju ngu waɗirte e ko honno umra on kadi waɗirte. No moƴƴi on tigi janga o anda piiji ɗin no waɗirte, noon addo o yahugol kadi watte ɗon e fuɗɗagol waɗugol ɗi. ɗen andi hari o yewti en ko honno wangorte, ko yon tigi ar o taaro suudu kaaba noon o sifani ɗon ha o gayni ɗum e darsu feerejo. darsu men sakkitiɗo on ɗo ko sifani en ko honno yarete hakkunde safa e marwa, ko wowlete ɗon e ko watte kon fuu ka gundete e ka piiji ɗin fopp o sifani en ɗum ɗon ha laaɓi. joni noon hewti yaltugol makka yaha mina. ben hajju ngun no waɗi ma hajju en umra on fuu no waɗi golle goo ko golleteɗe ka nder juulirde ka takko suudu kaaba ka suudu kaaba. golle goɗɗe goo ko watte ko yaasi, ko imma on tigi fuɗɗoro yaasi o ara o waɗa nder ton, ɗum ko umra on ko yaasi on tigi fuɗɗoto. yajmau bayna alhilli walharami fa yuhrim min alhilli, o ara naata noon ka haram ka juulirde o waɗa ko watte kon ɗon haray gasi. ko hajju ngun imma on tigi fuɗɗo o yaasi o naata e nder haram on o waɗa, o yaltoya kadi fayin o waɗoya goɗɗum ngo yaasi, o arta kadi fayin nder ton o waɗa, ma o fuɗɗo nder ton hara ko nder ton o fuɗɗori o yaltoya noon. iwoɓe yaasi ɓe wiyete ufuqi. iwroɓe yaasi ɓen siko hajju ɓe fuɗɗoray ko yaasi ɓe fuɗɗoto e haram on ɓe fuɗɗoramo yaasi. siko ƙaarinuma mufrid o fuɗɗo ɗum ɗon yaasi, siko mutamatti o fuɗɗora umra on yaasi. so ari o waɗa golle ɗe sife ɗen tarago suudu kaaba ndun yaago safa e marwa, ɗum ko ka masjidil kaaba. yon noon o yaltoyay o yaha yaasi kadi so mina, arafa, musdalifa, ɗiɗo fof no yalti haram on. o wi ɗo yusannu no sunni nana, konngol makko ka yusannu holli wonde wona farilla. ɓen anndi usuliyankoɓe ɓen ɓe waɗi tarifu sunna ɓe inni a sunna
hiya ma yuthabu fa'iluhu wa fa'iluha wala yu'aqibu tarikuhu. On ta'rif gon ka usul ko non o yaari kono laysa ala itlaqi sabuna sunna si nama wonde haray wona ko usuliyanko ɓen fandi kon tun nan non to woni sunna no ara sunna hara ko nela no rewirno Allah non fuu farillaji ko o wanno e sunnaji ko o wanno ko o makuno e ko o waɗuno e ko o yiwno no waɗe fuu ɓe inna ko sunna. hadi sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. kono ɗo ko fandi ko sunna bistilahi al usuliyin yusannu no sunninana lil muhillina bi makkata wonande dattimɓe makka ɓen al ihramu harmingol bil hajji hajjungu yawma at tarwiyati ñande ɗon ɗuturu ɓeyna ñande ɗon ɗuturu ɗum ko ñande 7 donki. joni wannoɓe tamattuɓen naatirɓe tamattuɓen ɓe ari ɓe waɗi umra on ɓe gayni yuhillun ɓe waɗe tahallul liyatamattau si ɓe gayni wadde umra on ɓe mekkike ɓe ittay conci ihramu ɗin ɓe ɓorno conci maɓɓe wuuɗi ɗin haray ko harmirno sabu ihramu on kon fof daganike ɓe joni. si hewti ñande 7 yawmu tarwiya ñande 7 donkin ɓe harmina o wi qabla zawali ko adi nange ngen liiƴagol e hoore min ha ɓe harminana ɗum ɗo honto e nder makka on e nder hurum on. ko famotoɗo e konngol makko ngol ko wonde nayoɓe harminoy kahil wonande wonɗo wadde tamattu woni ñande 7 ko yo harminan ɗon hajju on. honto harminanta hajju on ɓe wi ka suudu kaaba e ngol konngol ɗo shurraha goo wi'i ko o wi'i ɗo min ha ay min al kaabati kono laysa huwa al maqsud na be on ti yar ha ka suudu kaaba o harmina ɗon bal fi manazilihim yuhrimuna min manazilihim ko be ka weeri ɗon so en farli haysi ka on tigi weeri ɗon no yaltoy e nder haram on woni fokkitama ko ka o weeri ɗon ko ɗon o harminta foti ɗon ko ka takko suudu kaaba foti ko e nder no yalti suudu kaaba non kono ko e nder haram on foti wona e nder haram on ko ɗon o harminta mana mum sunna mum on ko yon tigi looto o urno ha o gayna taho non o waɗa conci makko ihramu ɗin o wiya labbayka allahumma hajjan allah mi annike waggol hajju o wi ɗo ko yawmu tarwiya ɗum ko ñande 7 si tawi noon on tigi harmini ado muɗum wano joni nde wonno eggingol yimɓe ɓen itta ɓe makka naɓa ɓe mina jama on no ɗuuɗi haray no ɓadi 2 million yimɓe wonde haray no ɓuri ɓen fof ittugol ɓe e nokkure naɓa ɓe e nokkure e nder leereji fanɗuɗi ɓe laafi sabu ko egginirta yimɓen kon itta ɓe naɓa nokkur ɗum ko otoje ɗen joni ɓe fuɗɗike wadde métro on ɓattike no gasara o hewtino iwgol makka yaha mina hari ko hakkude mina on e arafa ɗon himo woodi e muzdalifa eggingol yimɓe ɓen ɗon wano 2 million 3 million yimɓe ittaɓe e nokkure naɓa e nokkure wona ko welifi ɓay ka tarawje haara embouteillage no woodi fiwota yimɓe fof ronku yahude hewtoya kaɓe fewdo kaɓe hani hewtugol ɗon fuɗɗete law hare taraddudiya no woodi yani mana karje ɗen
ɗe ƴetta yimɓe ɗe naɓa ɗe cippinoya ɗe ara kadi ɗe ƴetta ɗe naɓa ɗe cippinoya ɗe ara ɗe ƴetta ɗe naɓa ɗe cippinoya. Joni noon ɓay haray embouteillage no woodi sa iji goo fuɗɗete law wimana ñande jeɗɗi wadde ko alansara heewi haray woɓɓe goo fuɗɗike yahude Mina. Haray ɓe ɗoɗo tum mina ɓayɓe joni si on tigi harmini noon joni si innama si futuro heewi ɓuuri hewde kon ka jemma yahete. Si woni futuro heewi nam haray yawmu tarwiya on naati, kono si tawi koye alansara ñande jeɗɗi hara yawmu tarwiya on naatali. E konngol makko ɗo kanko si on tigi harminoyi ɗon haray o harminali fewdo waktu ka o hani harminde ɗon. Nam o tippi ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam kanko e sahaba ɓen ɓe tawno kamɓe ɓe wanno tamattu ɓen fuu ko ñande 8 ɓubayla zawal ko ɗon ɓe wanno ihram. yono si tawi no wawi no newi kala ka tawata no newi wattugol batteji nelaɗo e sahaba mum ko ɓe wanno kon e dewe ɗen fuu tentini ka hajju ɗo haray ko ɗum hani wadde. on si tawi noon aroy tawi newaki sabu zarfuji ɗin sertugol alhaaliji ɗin sertugol no anda hajjunoɓe on tumati ɓen nombre maɓɓe on e wonɓe hajjude fewno ɗo ɓen nombre mum haray no ɓurdi piiji buyi changement ji buyi waɗi nder toon haray ko fattagullaha ma stata'tum holgol Allah foddetaga. Nam o wi ɗo qabla zawali ko adi nangel liiƴade e hoore. Si tawi no on tigi acci ha nangel liiƴike hoore joni ko harminoyi ko ɓorde ka alansara harmin e alansara o mi o yehmina hal alahi chey hay hunde fawakimo. Kono noon ko ɓuri moƴƴude kon o wirɗen no nane ko yon tigi harmin ado nangel liiƴade hoore fii yo hewtoy Mina hara ko ton o juuli fana on e alansara on. Ko sabu ɗum ɗon fii juulogol fana on Mina ko ɗum wasi o inni yon tigi harminan hajju ngun ado nangel liiƴade hoore fii nde liiƴo e hoore hara o hewtoyi ton. ɗo jaa e sunnaji ɗin juuloygol fana on e alansara on Mina e futuro e geeƴe e subaka ɗum no fora ko Mina ɗa on tigi waɗi si nange fuɗɗi noon on tigi fokkita noon yahugol Arafa on ɗum no fof e yewtoyay wonde ko so tawi no newra noon sinano kono newortawo. wa yujzi'u min baqiyati lharami an ɗo min ha on oɗum waɗi surra e wiɓe ɗo min ha ko faandi ɗo ko suudu Kaaba non tigi no tindini ɗum ɗo ngolkol ngol makko ɗo. wa yujzi'u no yona noon kadi ɓeɗo almuhilluna bi Makka wa yujzi'u ay wujzi ihramuhum min baqiyati lharam ko heddi kon e haram on fo mafhumu on wonde yonataka ɓe harmino e haranaka haram. kalma ko ɓe busno yaare ɗum tantini Hanabila en ɓe wi sellata waɗowo tamattu ka o anniyano hajju ngun so wona e nder haram on imma ka suudu Kaaba ma e nder haram on alal aqal. kono so tawi koye hillo on o woni o harmintaɗo. ɗen andi joni e nder Makka saare Makka nden cende ɗen fof joni nde yawtoyi haram on en hakkude Makka e haram no serti. Makka ko saare nden, haram no waɗana hudud hari on tumati hari haram on no yaaji ɓuri Makka. joni Makka no yaaji ɓuri haram on e laamu ngun ɓe waɗi mandeji ha ɓe huttintinni e saare Makka nden ɓe waɗi plaque ji ko hollata wonde haram on ko ɗo fuɗɗi bidayatul haram. siko ɓaawo ga iwruɗa yaasi iwruɗa hara ɓe windi ɗon bidayatul haram. siko nder iwruɗa eɗa yaltude ɓe winda ɗon nihayatul haram. ko plaque wal gotal o wajhu fewtirɗo nder on ɓe winda ɗon nihayatul haram o fewtirɗo yaasi ga ɓe winda ɗon bidayatul haram. ɓe tarini noon ha huttiti nani tun itibatan waɗira
ɓe tuugini e karamokoɓe e takamɓe anduɓe ɓe tuugini e ɓen holli ɓe awa ɗo dey ko haram on tele gosengo ɗo ko ɗo hatti ɓe waɗa ɗon plakoal ngal ɓe jokkiri noon ɗen andi no ɓurdi woɗɗodirgol ngol tawa gosengo ɗo ɗon haram on no hakkude kaaba on e ko haram on hattoy ɗon no woɗɗi nokkel gota woɗɗa ko ɓuri ɓattorde ko jurana ko masjid Aisha ko telen ɗon woni adnal hel ko ɗon ɓuri on point ɗon ɓuri ɓattade hakkude suudu kaaba ndun e ka haram on gasi ɗon ko ɗon ɓuri ɓattorde joni noon si tawi hajjiyankoɓe gooɓe hoɗi e nder saare makka nden kono kaɓe hoɗi ɗon kamɓe no yaltoyi ko ɓaawo haram on tawi woɓɓe no maɓɓe woɓɓe tamatto ɓe faalama anniyade noon joni fokkitama mina ene mawa mahen mina si tawi ɓe harmini ka suudu maɓɓe ɗon e hoore suudu maɓɓe ndun no yalti haram on hara goɗɗo no jokki ɓe e konngol mo allif on ɗo e yoga e hanabila en ɓe wi o sellata ko ɓe immo ɗon ɓe arta ha allah gal ɓe naata e nder haram on hurum makka on tumata ɗon ɓe anni o ɓen labbayka allahumma hajja naam si tawi no newi ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude huruja min al khilaf fi on tigi yaltu e khilafu on ara yon tigi yoɓe harmin e nder hurum on kono si tawi newata ko fes masalan joni kaɓe rewata ɗon laawol maɓɓe ngol ko iwgol ɗon arta e nder haram on masalan laawol ala ɓe wonde si hajju hewti e routiére ɓe baara e nokkel laawi bus ka wano rewde tawa rewata ko hande kadi bal tawa ko axe seyri taway ɗon on ɓe innama noon naɗo ɗo rewa taaro rewroya to tawi joni kamɓe kaɓe woni ɗon possibilité ala nartugol ko haram ko ɓe takko ɓa joni laawi bus no woodi takkini ɓe moƴƴini seeki e pelle ɗen takkini laawi fi hewtogol mina fi tun laawi yahoji mina ɗin yoɗi ɗuuɗu tawi joni ko ɓe onon takko ɗon rewon ɓaawo hurum on si hewtoyon mina yonare ɗon kadi ko ɓe doole ko ɓe on tigi yaha hewto e haram la ɗon harayno sella ka on tigi o ɓayi feere ala ka o harmina ɗon o takko o yaha mina ko ɗaɓɓa kon wota o yahu mina o harminali ko moƴƴi kon ko yo harmin o hewtoya mina hara fana on heewali o waya bitu bi mina o waala mina ɗon ɗo woni sunna on si on tigi waalal no mina e sa'aji goo hajjiyankoɓe goo ɓe leetay ko ñande arafa ɓe natta makka ɓe Guinée Bissau ɓen ɗo e duuɓi ari ɗo ko e alansara ɓe hewtoyi arafa kamɓe e don koye maɓɓe ko fof hay ɓe wawani rewde ko hajju feƴƴugu ɗo go sañƴini hajju sakkitigo feƴƴude ɗo ngu ko hajjuya ko harana ɗi duuɓi ɗiɗi ɗo ɗi corona ɗo 2019 ko kamɓe e dolle maɓɓe no fof aéroport arafa ɗum ɗo ɓay feere ala hunde jokkaɓe kono mo tewi ke pas sali ke waaloygol mina ñande yawmu tarwiya on o waala ɗon haray no waɗɗimo hibbugol ƴiiƴam o waya bitu bi minan o waala ka mina sabu ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kanko ɗum o wanno fa ida tala'ati shamsu si tawi nange ƴellitike nge fuɗi ɗum ko ñande jeenayi sara ila arafata o yaha arafa ɗo kadi ko seeɗaɓe waalata ha weeta jemma arafa on hajjiyankoɓe ɓurɓe ɗurde ɓen e nder jemma arafa on ɓe yahay arafa bimana ñande jeetati no weetude jeenayi wadde ɓorde ka nange muti wadde ka futuro juula hara hajjiyankoɓe ɓen fokkiti nde wonno ko taradudiya ani joni tawayɗo wa yimɓe temeɗɗe tato ko karwal gootal won ko naɓata ɓe joni noon ko wiyen ko capanɗe jownga wona ƴettude ngal ƴetta capanɗe jow ngal naɓa ngal cippinoya ngal arta ngal ƴetta kadi
ngal naɓa ngal cippinoya ngal arta ngal ƴetta ngal ƴooga ɗon ha to magasi o ka sakkitode ɗo Allah okkiɓe feere waɗugol laawi senda laawi ɗin sendana laawi ɗin hajjiyankoɓe ɓen ɓe hajjiyankoɓe iwruɓe leydi kaari ko ngol laawol ɗo kamɓe ndaarude kaɓe woni ɗon e mina e kaɓe wonoyta ɗon arafa ko ngol laawol ɗo yuɓɓi hakkunde nokkel ɗin ɗiɗi ko ɗo ɓuri welande ɓe fii ɓe howi ɓe waɗi grillage ji ɗon on yewti ko ɓen ɗon tun rewata e ngol laawol ɗo ko ɗum waɗi tongunde ala ɓe immoto ɗon ɓe karuwal ngal immoto ɗon yaawi go minti 19 hara ngal hewtoyi ngal cippina ɓen ɗon ngal arta kadi yani wino subaka fayde ara fof lanni yahude bon yimɓe no hawji ha feƴƴiri sina ɗum hay si fuɗɗama ka subaka wi'ogol ɗon e fanama takko alansara hara e gaynama kono e goto sago mum mo be sago muɗum nden wiye no weeti hara hewtoyi arafa e hawre ko ɗaɓɓa wongol arafa ko ɓuura ɗaɓɓede kon ko ɓorde ka fana wala kulli kanko ko wi en ɗo kono no neworno no law ko yon tigi yaw o waala mina ñande 7 no wetude 9 yani o hewta ɗon o juula ɗon fana o juula alansara o raɓɓinɗinna fana darɗe 2 alansara darɗe 2 futuro tawa futuro raɓɓinɗinataki kañum no raɓɓiɗi darɗe 3 geeje o raɓɓininna darɗe 2 o juula ɗon subaka on darɗe 2 subaka on noon juulama o fokkita noon yahugol arafa fa ida talati shamsu sara ila arafata ko noon ela sallllahu alayhi wa sallam waɗirno si tawi no newra noon haray ko noon ɓuuri moƴƴirde sina aɗon koko newi o wi wa kulluha arafa on fopp noon mawqifun ko darorde arafa on fof kala ka heɓuɗa ka wona wonu arafa ko boowal konti on no wiyete ko ayde ni no yaaji hakkunde pelle kawnti heɓi feere woni wo ɗon arafa on kadi no waɗana keeri laɗo sallllahu alayhi wa sallam no eɓɓuno o wi ko ɓorde ɗo heɓi ɗo ɓorde ɗa heɓi ɗo hakkunde ɗo wiyete arafa joni noon hajjiyankoɓen ɗuuɗi yahay ha fayda arafa on woɓɓe ka werta ɗon ko ka fayda ka keerol mbal woɓɓe goo e kono nokko e suɓi maɓɓe ɓe yahay ɓe wono yahara ɓe hewtani arafa ma ɓe yaha ɓe yawtoya imma ɗaɓɓugol ɗowdi ma angal andugol ɗum kadi ɓe waɗino keeri ɓe holli ɓe waɗi plaque je ko hollata ɓay hari si tawi a anda a wiyama ɗum ɗo ko arafa ara to jooɗoɗa donc ata an ka jooɗiɗa ɗon a natali taw e nder arafa o ma yaha ha yaltoya kono ka himmirgol laamiɓe ɓen fiyo hajju yimɓe ɓen yo moƴƴu hiɓe waɗi plaque je kadi ɓe eɓɓi mahgol e gande e anduɓe ɓen ko ɓe holli kon ɓe waɗi plaque je ɓe wi ay sikko nder iwruɗa ɓe winda ɗon nihaya to arafat awa ko ɗo arafa hatti ka plaque wal ɗo siko yaasi iwruɗa ɓe winda ɗon bidaya to arafat awa ko ɗo arafa fuɗɗi ɓe taarini ha ɓe plaque je janɗude ka ara hayntude ka woɗɗi idan arafa on fopp ka heɓuɗa feere wo eɗa wawi wonde ani daragol arafa wona hewtugol daro awa ha kiikiɗe ko wonugol an yatawajada al hajju dakhila hududi arafa ko hajjiyanko jon taw himo nder ton woɗi himo jooɗi woni mo waali himo dari himo jicci no gerdi wo arafa on fopp ka on tigi woni wo mi wiyataki ko be on tigi yahoya ha hewta ka jabalu rahma ma jabalu arafat na be on tigi hewtoya ɗon e nder keerol ngol ka o heɓi feere o woni wo saɓanno yuɓɓidira leyɗe ɗen fof no sendana inne africain ɓe ɓen ko ngo sengo ɗo ɓen kadi leydi be hino tantiji mum ɗi ɓe aasi ɓenno ɗo ɓe fof no waɗira noon no yuɓɓidira ha moƴƴi o wi illa batna orana si wona nde aynde orana ko ka ndiyan ilirayno ɗon no luggi a aray tun tawa ko joolol hari ko ɗo hari ndiyan no ara no saƴayno nden aynde ɗon ngol joolol ɗon
ɗon on naata arafa ɗon on ko yaasi masjidi khif taba mon iwri muzdalifa ko ɗon ko waadi orana ko ɗon o atto hewtude juulide nden waɗani ɗon nden telen qibla mayre on buy e muɗum wona e nder arafa jeeya ani arafa no kerol ngol no taƴi juulirde nden ɓaawo on saffuji ɓaawoji ɗin ɓen on yani ko ɓuri feccere nden ɗum ko e nder arafa on woni kono tele almamen ka wonita ɗon e ɗin saffuji arani ɗon ɓen no fof haray wona e nder arafa on jeeya idan kawonte heɓi feere wo e nder arafa on yo wonu kono noon nde nokkure ɗo waadi orana batnu waadi orana ɗon on wona e arafa jeeya o wi wa sunna sunninama noon so on tigi hewto e arafa an yajma'a bayna alduhri wal asri nde hawtata hakkunde fana on e alansara on o juula ɗi fewndo fana wa sunna ɗo kadi ko sunna si on tigi juuli fana on fewndo fana o acci alansara on kadi ha heewi o juuli alansara on haray mi jogii bakkatu o mara bakkatu kono noon o faɗi baraji ñentingol nelaɗo sallllahu alih wa sallam kono wiyatake ƴiiƴan no waɗɗimo ma hajju makko ngu boni lasili on wagtu ɓe koye juule fewndo muɗum kono noon ɗo peewal nelaɗo ngal sallllahu alayhi wa sallam laawol makko ngol sunna makko on o hawtuno hakkude fana on e alansara on o juuliɗi fewndo wagtu fana jonno ɓay ko o wi hudu anni manasikakum ƴetten e juuɗe makko noone dewe men ɗen haray ko noon hanɗe waɗide enen kadi wa yaqifu rakiban o daro hara himo waɗɗi inda saharati kapete wa jabali rahmati koni ko fello ngon ɓe innirama ni kono aslon ko jabalu arafa kono waɗama itlagu joni yimɓe ɓen wi jabalu rahma fello yurmede aslan ko fello wongo arafa jabalu arafa ko nde on tasmiya ɗon ɓuuri sellude ɗumno ko ɗum ɗon nanodiri hi alli fello yurmede ko few ɗum wiyana ko fello yurmede no hato ñini ɗaɓɓutugol ko few ɗum woni fello yurmede amma wigol ko fello arafa ɓay ko fello wongo e nden arafa ɗon kan haray iskal ala ɗon haray no selli namu ko jabalu arafat fello arafa ɗum ɗo ko si tawi newike wongol on tigi no waɗɗi aɓan on tumati ko ɓe hajjayno ko heewi kon haray hiɓe hoore geloɗi woɓɓe no hoore pucci woɓɓe no hoore babbi on tumati na otoje woduno ma motoji ma ko wayto wanno fewndo ɗo ɓay haray ko waɗɗete kon fewndo ɗo ko otoje ɗen haray ɗon wona otowal be otowal hewtata ɗon ko otoje service ɗen tun newnana hewtugol ɗon ɗum ko otoje ambulance je ɗen ɓay hara yimɓe goo yanayi yimɓe goo eni haray ambulance ji no jinda e otoje police otoje sécurité ɗen otoje service ɗen ko ɗen ɗon tun ma otoje naɓoje ñameteji e ko way tan almi himo ko otoje service tun wata hewtugol ɗum amma otowal ma en personnel a wata naɓugol ɗum wa alayhi haray ko ya ar daroɗa na be hareɗa waɗɗi ɗum kadi wigol be yaha ha hewtoya e kum pellun ɗon takko pellun kum ɗen ani laɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o arno ha ka takko pellun ɗon o dari o ƴawano hoore pellun kum nde o arno o dari ka takko pellun o du'i o fewti qibla on o du'i ko juuti tawi mo e hoore ngeloba makko mba o addana ɗon ɓiraɗam sonna joyten ummul fadli addanimo ɗon ɓiraɗam o dari o yari ɗan yeeso yimɓe ɓen fof woɓɓe inni ko o dari o yariri ɗan kon ko andingol yimɓe ɓen wonde awa ñande arafa wonɗo arafa on nayo hooru wo a o yi min mi hoora mana ko wigol wota on hooru seede mum min mi hoora holliri golle ɗen wonde hol noddirgol golle ɗen no noote ɓuri si on tigi noddiri konnguɗi ɗi sa noddiri konnguɗi yimɓe darata ene est ce que ɓe waɗay ko ɓe maki go ka ɓe watta o dari ɗon o yari ɗum ɗon holli wonde no sella ka neɗɗo daro o yara kono noon ko nelaɗo hewno wadde kon ko toloto so o yara
joni noon nde wonno jama yahoɓe hajju ɓen no ɗuuɗi wonde woɓɓe goo kaɓe werna ɗon ka tantiji maɓɓe hara no woɗɗodiri e jabalu arafat kum pellum ɗo haray wona sunna on tigi immo ka o weeri toon o immo o wiya be o yaha o ɗaɓɓitoya kum pellum o yaha o daroyo toon o waɗa du'a aray wonde hay ta kamɓe hara ko wonɓe toon neɓuɓe toon si ɓe yalti kaɓe woni ɗon tanti kaɓe woni ɗon ɓe yahiye kum pellum ɓe ronka e andude ko honto ɓe wonno ko tanti on ko honto de wonno werde maɓɓe nde ɓe majjodira yimɓe maɓɓe few ko ɓay tun kamɓe ara ɓe wawi andutude laawol ko honto musdalifa yarete ko ɗum ko woɓɓe yaha ɓe ɗaɓɓita ha ɓe ronka ma wigol aray ka juulirde e masjidu namira ɓe aray ka juulirde ɗon on tigui wonde o ronka e andude ko honto de werde makko nde woni ko waɗi laawi ɗi no nandi nokkel ɗi no nandi ha feƴƴiti jamawi gui no ɗuuɗi o alahi on tigui wonu ka tante makko ɗon o toro Allah ɗon kadi Allah no jaɓa ko so tawi no newo ella waɗali yon tigui ar ka ñentingol nelaɗo o ara ha ka takko pellum o daro ɗon o du'o kono on yeehi hajjiyankoɓe buuyi haray ko ƴawgol ko hawre fello dow toon tiro photoji waɗa piiji ɗin fayda no hajjirte noon a sikkay tourisme yaga wona yahede wano Allah addi joni Facebook e ɗuma ko tiragol ɗon bugo awa hay meɗen arafa on yimen yo reenimen waɗa appel vidéo ma ko waɗi tawara noon taway ko wiyete kon khushu e jawu imani taway no manki e yimɓe buy yahoɓe hajjugo ƴawgol ka hoore fello toon wona ko yamira wona sunna si on tigui ƴawri joni fi haynagol ka woɗɗi na hara nata dayyuna wona sabu dina dey wona ta sannuna wona wigol ɗum ɗon ko sunna ko humpegol tum sabu kumpa na ella ko sabu kumpa na o jortaki toon baraji so waytike noon toon o unike toon o barmi ma hayre yante hoore makko ɗum haɗa kanka andi kono no yamiraka ƴawgol few naɗo sallah sallam o ƴawano o wi wa yukthiru o ɗuɗɗina min addu'ai immorde e du'a bima warada sen daari en tawi muallif on ɗo ko heewi kon o wi wa yaqulu ma warada wa yadu ma warada ɗi du'aji waɗaɗi taqyid e nokkeli so a hewtiɗo ko ɗum ɗo du'otoɗa ko ɓuri ɗurde kon ko hadisaji ɗi sella maha e hoore muɗum hadisaji ɗi noon no yimɓe no moƴƴini hadisaji kala nokkure e nder maka suudu kaaba ma safa e marwa kala nokkure ɓe waɗani ɗum du'a hertorɗo ɗin ɗon du'aji fopp majji ɗi sella mi yaalɗo du'a hertorɗo so on tigui yeehi ka jabalu arafat ko sakarat ɗo so hewti ko ɗum ɗo o dorto yo on tigui hebbi du'a laɗo men sallllahu alayhi wa sallam maki hayru du'ai du'au yawmi arafa wa hayru ma qultuhu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so on ti hewti yo on tigui du'o o jarna Allah o manta Allah moƴƴi o juula en laɗo sallllahu alayhi wa sallam o du'o o toro Allah haajuji makko dagiɗi haranaka bakkatu heɓoto wonaka enɗan taƴete taw toro ɗum ɗon dey taw toro fi lorrugol goɗɗo taw toro fi taƴugol enɗan taw toro ko heɓata bakkatu e muɗum tawa si o heeɓi ɗum ɗon poɗanemo bakkatu ɓay ko dagi ko no ɗuuɗi fi ko hato jinne ɗen ko faalaji no ɗuuɗi yonti toro ɗum ɗon kono happugoyna sa yahi ɗo ko ɗum ɗo tortoɗa ko ɗum ɗo nde hunde ɗo sa falama nde ɗo ko nokku kaari tortoɗa on tawa woɓɓe buy hajjiyankoɓe no wasiya wonde awa dow si a yehi nokku kaari ɗum ɗon ko hunde kaari ko nokku kaari ɗum torete ɗum ala toon yonti hebbinduwa on waman waqafa mo darike walaw lahadata haysi tawi ko e leƴƴande min fajiri yawmi arafata ɓorde ka e fajiri ñande arafa ila fajiri yawmi nahari ha e subaka on ñande boraye ɗum ko ñande julde nde ñande sappo wa huwa tawi kanko ahlum ko o fodduɗo lahu e ngol daragol ɗon ma hajju ngun saha hajjuhu hajju makko ngun selli wa illa si tawi o daroyaki ɗon ma o daroyaki ɗon kono o fodda fala ara hajju makko ngun sellali ɗo man huwa ahlun lil hajji yo taw hara on tigi ko julɗo
siko kefero yahi daroyi arafa hajju makko sellali yo taw hara himo timmi haqqille si feetuɗo yahi daroyke arafa hajju makko ngun sellali yo taw himo jogii conscience makko on siko yarɗo ha mandili yahi dari arafa makko on sellali idan yo taw hara himo handi e muɗum yo taw hara ko o muhrim ko o harminanɗo hajju si neɗɗo mo harminana hajju fes rewoyi ɗon tun joni mo iwroyi taif to o hayni ke jamayi no dari arafa ko ɗum waɗi kan kadi o yeehi o ari o darodi e maɓɓe ɗon ɓe inni men hajjay woni e amin kadi mi hajjay woni tawi hari o andiyanoke laysa ahlan lil hajji idan na dariɓe arafa ɓen fof hajju mum selli no waɗi woɓɓe goo no daro arafa hara ko service ɓe yahani woɓɓe goo ko daɓɓugol ñi'e woɓɓe goo ko fittugol toon woɓɓe goo ko sécurisegol noneji buyno toon hara ɓen ɓe nanduma ɓe harminani hajju few ɓe waɗa hay conci ihram idan yo taw hara on ti ko ahlun ɗon goo ɗiɗi taw hara ko ɗon o dari joni mana o holli en ɗo wonde wagutu daragol arafa ngol orde ka fajiri ndin feeri ñande 9 ha bimbi ñande 10 mana mum ka ñallal ngal ɗo fuu e jemma on fuu kanko o ƴetti ɗum ɗo wonde haray ka on tigi dari wo e nder ɗum ɗo e o période ɗo ko dariki haray ƴettama kono ko ɓuri sellude kon ko ɓorde ka nangen liiji e hoore ñande 9 ko ɗon fuɗɗoto waqtu alwuquf ko fuɗɗoto ko ɓorde ka zawal on waɗi ñande 9 hakkude ɗon e weetude 10 amma ɓaawo ton tawaka o ƴetti ɗo kanko hadith orwat ibnu mudarrisin oɗo orwa o arno o tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka musdalifa o wi nelaɗo min e mbaɗɗatere hande men tampi sabuna mi accali fello eɗe pelle ɗo fop wona ayde eɗe ayɗe ɗo fop wona kaƴum eɗe kaaƴe ɗo fof si wona mi yeehi mi darike toon miɗo ɗaɓɓita mi yaali arafa ala ka mi hewtali o majju o dogi o naati e pelle o naati e doŋi o naati e ayɗe o yaali jama o nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o maaki mo juulidi e amen o waktu ɗo ɗum ko subaka on ka musdalifa ko ñande weeta e 10 tawi hari o darike ada ɗum ɗo sa'ahu gootu woni ko jemma woni ko ñalolma ka arafa hada faqad tamma hajjuhu hara hajju makko ngun timmi ko ɗo o tippule oɗo hadis on himo selli ko ɗo kanko o ƴetti wonde daragol arafa si on tigi o heɓi daragol arafa haysi ko lahada goto haysi ko miniti 2 o dari e nder o période ɗo haray yoni ɗo sendiden hakkude yunugol ngol e ko ɓuri moƴƴude kon masalan joni goɗɗo o yaha wano e 8 heures wona arafa ɗon 8 heures 9 heures o nawna tawa joni ko be o ƴette o naɓe e labtane ɓe ƴettamo ɗon ambulance ƴettamo ɗon adda masalan labtaneji ɗi makka o wona ɗon o hettoyo o ndikkoya e nder jemma o ɓe ƴettamo ɓe nattamo joni fof iwi arafa fof no musdalifa ɓe addamo musdalifa ɗon o wona musdalifa ɗon wiyata ɓe artiramo mina haray wiyete o dariki arafa e konngol makko kanko ɗo hi e konngol jumhuru o woye puisque o wonoyi arafa kono hari
leere ka arafa hana darade ɗon darede ɗon hewtali amma si tawi ko ɓaawo nangel liiƴagol e hoore o hewtoyi toon wiyen e 13 heures o woni ɗon 13h30 o heɓi nden nawnare o ƴetta o adda ɗon hara hajju makko ngun ngu timmi si o continue o timmino e hajju makko ngun ko ɗum o faala wiide si tawi goɗɗo majji ñallal ngal fop o yaali arafa few ma imo jogino nganto ko jemma o waawi yahude arafa o tawi fopp iwino toon kono o yahi o woni ɗon gokku toon ni kanka nangalaw makko yehi jemma weetay sappo weetay yowmu nahar haray hajju makko ngu timmi si tawi on tigi tewi o wonali toon fewndo ka haani wonde toon himo haani hirtugol ƴiiƴan mani hibbugol ƴiiƴan kono noon wiyete hajju makko ngu timmi yonno on ɗum ɓuri moƴƴude ko ɓuri moƴƴude kon ko yon tigi wonu arafa tentini ɓorde ka alansara heewi hakkude ɗon e nangue mutude ɓuri moƴƴude kon ko yon tigi juulton fana e alansara o rendina ɗi fewdo waktu fana on tumati wona ɗon ha nangue muta so yalta kono si alhaali yaltini on tigi ada ɗum ɗo si o woni toon haysi ko lahada ko o wi ɗo kon haray hajju makko ngun timmi si tawi noon on tigi wonali arafa few haray hajju makko ngun timmali hara o heɓali hajju lanmaki alhajju arafa ko woni hajju ko arafa kala hajjiyankojo mo daraki arafa hara o heɓali hajju kala noon dariɗo ɗon tawi ko o ahalum wonande hajju ko o julɗo ko o harminanɗo hajju haqqille makko ɗen no timmi o ari e nder imma ñallal ngal ɗon ma jemma on o woni ɗon ko fanɗi o continue golle luttuɗe ɗen haray o heeɓi hajju wa man waqafa naharan wa dafa'a qabla al-ghurubi wa lam ya'ud qablahu fa alayhi damun o addi noon joni wonde seede wigol ɗo no ɓuri moƴƴude e no yona si a waɗi goɗɗigo wiite hi a heɓi hajju kono noon haray ɓay a waɗirali no haniri noon netti haray beewal ka no feeri beewal ke o wi ɗo man waqafa mo darike arafa nahara ñalorma wa dafa o duñi o iwi arafa qabla al ghurubi ko adinangue mutude walam yaud o yiltitaki qablahu ko adinangue mutude fa alayhi damun haray no fayi mo hibbugol ƴiiƴam on ti yayi o woni toon 13 heures ha 14 heures o yalti o yimɓe keɗon ma o ari Muzdalifa ma o ari Makka ma o yahi nokkugo o yiltitaki o wonoy ɗon ha nangue muti joni o yondinode tun ko woni ɗon kon inorde tan e nder ñallal ngal yo kontin hajju makko ngun kono noon yo hirsu ƴiiƴam o waɗi hajju ngun feeri yo ñootu holli wonde no sella on tigi si o yaltana haaju makko o artoya waawi joni o yaha o wona 13 heures 14 heures o heɓa haaju argol makka o yimo ara makka o wonoya ɗon ha e 17 heures o yiltito o yaha arafa o wona ɗon nangue muta o arta alhamdulillah hunde fawakimo yani innaka si on tigi naati arafa na yo yaltu few ha tuma nangue muti so yalti har na yo artu arafa ɗon few ko woni ko haani kon ndehi mo yalta arafa tawa nangue muti ɗum kadi no andi haari yimɓe buyi yimɓe no hawji woɓɓe go aray wona ka fiino wawa sortolgol heña hara embouteillage ngal ɗum ara ha ka fayda ka fuɗɗode arafa jooɗo ɗon ɗo wiyegol nangue hewti ka mutata ɓe dogi wonde ɓe sakkoto ɓe jaɓata yimɓe ɓen woɓɓe go yalta ara nangue mutali goy kono wonde ɓe aray ɓe baari ɓe inna nono ɗon habboto taw habbe taw nangue mutal taw ma fi groupe ya cheikh ya haj istan intadir
taban himɓe etoto fi yimɓe hawjuɓe ɓe anda piiji ɗin no yo won tun kañum hajji tawama e nder hajjiyankoɓe andugol sunnaji ɗin tigi tawa kum be kum ƴettane ko fayda 100% ko seeɗaɓe angal andugol ngol o wi o man wagafa laylan faqat fala o wi wa man wagafa laylan faqat fala o wi mo dari ke noon jemma on tun hara o wattali ñallal ngal ton haray fala yani fala yajibu alayhi damu haray ƴiƴam waɗɗaki mo so on tigi dari ke jemma on tun mana woni ha nangue muti so yahi arafa o wonoy toon seeɗa o yalti kanko no o wiri ɗo haray oɗo ƴiƴam waɗɗaki mo woy summa yadfa joni noon so on tigi woni ha nangue muti o duño noon bada al ghurubi ɓaw nanguen mutugol ila muzdalifata o yaha e nde nokkure ten muzdalifa ko hakkude arafa e mina o yaara ɗon bi sakinatin e hoore deeƴere yani na bigi baga na doggol ɗum ɗo ko wonɓe seppude ɓe mara ko e hoore pucci ma e hoore babbi ma e hoore geloɗi amma otoje ɗen haray tahakkumu on ko alhaali on jogoto wonde a gunday ka a waɗay doy si tawi fen ɗon embouteillage ala fes a yarata doy ɗon ko ɓe gunde fiw si tawi embouteillage no woodi wonde ko adartano ko gotum 2018 den si 2000 ɓeygiti se hitande goo min yalti arafa e 20 heures mi hewtugol muzdalifa 11 heures janggo 11 heures ha hande hajjuji ɗi fof mi heɓali tampere iwgol arafa arta mina wako mi heɓi tampere nden hitande ko sigi tun ko amu nakbatin ko nden hitande soñdia wanno moƴƴi ko nden tampere ko wanno ɗon ɓe yiiti laawi joni fermugol laawi sendaɗi inna ɗe leyɗe ɗo ko ɓeɗo ko ɗo tun rewata tawa otoje goo yollitata ko fes ɓen noon ka on tigi kam maɗɗi ka loosu kaɓe hoɗi toon ka tantiji maɓɓe si ko iwgol mina yaha arafa ha ɓe hewtoya otowal goo ala ka iwa e taro goo ara yollito e taro maɓɓe o ɓen ɗon kamɓe ko feere no waɗa grillage ji sendita gila ɗum joni jang heeɓi moƴƴi kono on ɗon jemma on fof ha 11 heures min hewti muzdalifa wala kullin ɗo wigol a gunday ɗo ɗa a waɗay doyi ɗo a ñeñinay ɗum ɗon ko teren on ko mandiɗum ɗon ka nam o wi wa yusri'u fil fajwati o hittina noon ka yolde no fajwa ko hakkude pelle ɗiɗi no ɗon wonande seppo ɓen so wonti hewti ɗon yo hitti nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓay o hewti ɗon o ñoƴƴuno ngeloba mban tawi bayaha moƴƴi ɗon yon tigi hitti yani ko ɗum min o hajju ko ta'abbudi chey ta'abbudi yani andata ko fihon wiyete ɗo yo gunde ɗo yo waɗe doyi en jangino wonde ka wangagol tawaful gudum ma tawaful umra lefi tati arani ɗin ko yontigi gundu ko lutti kon yontigi yaadu wowandu e jangi wonde yaago safa e marwa hakkude alamain ɗon ko yontigi gundu ɗo kadi iwgol arafa yaha muzdalifa no woɗɗo nokku goo ɗon ko yo gundu ɗon ke luttiɗin ko yo yaaru doyi ɗum ɗo fof hikma on fayda en wawata famude fi kala to en jantinoke wonde hikma on to ko ɓay hari hefer ɓen ɓe wi o yimɓe nelaɗo iwɓe madina ɓen ɓe nawni paliɓe ko lowɓe koye gaynata hunde hay wuttuɗa ko yanay nelaɗo holli ɓe wonde ɓay ɗon fewdo kaɓe reeni ɓe ɗon yoɓe hollu yani yaadu militaire holla nanoturode horori kono no gasa ɗum ɗon ko ɗon on hikma on noon kono joni no lutti ha joni koye waɗe kono so Omar wi nelaɗo waɗi enen kadi jokken continue waɗen
ɗo noon ka fajwa ɗo ask ɗo kadi ko hon woni hikma mum lam ara ahada min ulama takallama fi hada wa yajma'u biha bayna al isha'aini o hawtita ka Muzdalifa ɗon hakkunde geeƴeji ɗin ɗiɗi ɗum ko futoro e geeƴe e wino ɗo wonde arabu ɓen ɓe hiɓɓinirta piiji ɗiɗi ɓe waɗi tathniya sina hara mufradu majji on ko gootum inna rajulun wa rajulun rajulani imra'atun wa imra'atun imra'atani masjidun wa masjidun masjidani kono imra'atun wa rajulun inna honɗum ko rajulani ka ko imra'atani la ɗum hara sellata kono hiɓe ittintinni piiji almaghrib wal isha ɓe inni isha'ani abubakar wa omar ɓe inni omarani alchamsu wal qamar ɓe inni qamarani honɗum kadi lutti goto ɓe jiti abawani al abu wal ɓe inni abawani ko ɗiɗo fayda ɗiɗo konngudi ɓe hiɓɓini waɗi tasniya ko tawata mufradu muɗum no serti on ti hawta ɗon hakkunde futuro on e geeƴe on o juula ɗi kanji ɗiɗi fewdo geeƴe ɗen o juula ɗi fewdo geeƴe ɗen hay si futuro heewimo e laawol wona yo juulu futuro on ɗon ko yo habbo hatuma hewto e Muzdalifa o juula ɗon futuro on e geeƴe si tawi noon o anndi o hewtoyi woni jooni jemma on feccike hakkunde o tañini ko o hewtoyi Muzdalifa hara subaka on yoni yallo juulay ka laawol kako yo accutu no woniri ko hatuma hewtoyi nam si tawi woni tawi subaka on heeway hara on tigi hewtoyali Muzdalifa on ɗum hara yonti juulu futuro e geeƴe on ka laawol ko waɗi mura'atul wakti on aynugol waktu on ko ɗum ɓuri moƴƴude e mura'at sunna on wigol ko sunnatul jambi iqa'ul as-salati fi waqtiha أولى هذا واجب فرض إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا تو حاوتو غول دي غول نونكو سنة إذا لا يترك الفرض للسنة وله الدفع بعد نصف الليل no wodani mo kanko hajjiyankojo on o duñagol mana sinamano dafu ko départugol no wonni mo départugol ɓaawo jemma on feccike hakkunde iwgol Muzdalifa arta Mina lo'uɓe ɓen ɓeɗo kan no newnana sonnaɓe ɓen nawnuɓe ɓen nawoyuɓe ɓen jogiiɓe haajuji ŋattuɗi ɗin ani kurkotoɓe ɓen kurkantoɓe yimɓe ɓen wano Mina ɓeɗo no newnana si ɓe waɗi ha jemma on feccike hakkunde Muzdalifa yoɓe yew amma neɗɗo selluɗo cellen bellen no woodi ka wone sabu wigol tun no ɗo ko nduggu ɗo ko ɗuma ɓay Muzdalifa ɗon ko ɗon ha joni khadamatu on no manki ɗon service on no manki ɗon moƴƴi kala ɓe wakkili ko ɓe waɗi hurgoji nokkeli goo ɓe hibbi ɗuma ndole e muɗum kono nokkeli goo taway ko ndugguyi awi to Allah kono be batteji fi ko hollata wonde hey ɓe lawɓe no ɓe hajjirayno noon hari na wa'a no wayiten noon no foti acceɗo gokkun seeɗa mettoɗa ɗon taw on piiji ɗin fof joni woni lix yalde noon so on tigi iwi ɗon joni an o accu aɗa yimmo ɗo yande mahe mina kan ɗum tantiji ɗin ɗo manni no waɗa climatiseur no waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo en tout cas haray har masi woni ɓaawo jemma on feccike hakkunde kono noon ko ɓuri moƴƴude ko yon tigi waalu ha weeta o juula ɗon subaka on wona ha fuɗɗo hentade o du'o noon so feƴƴa ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ɓa ko ɗum lelaɗo wanno sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa gablahu fihi damun so on tigi duñike ado feccagol jemma on feccagol e hakkunde tawi wona nganto o wi haray no waɗɗimo hirsugol hibbugol ƴiiƴam malikankoɓe ɓen kamɓe ɓe sattini ɗon seeɗa hanabila en men tawtiɓe ɗon wonde on tigi o hana ronkugol walugol ɗon sina hara ko jomiraɓe gantoji ɓen ɓe wona ha jemma on fecco hakkude si ɓe feƴƴa ko wano amma hanafiya kamɓe ni ɗo ƴiiƴan ala sonti rewi o woni ɗon seeɗa ko fanɗi o mo wawi feƴƴide to ɓandum ɗon fof tere ngo waɗata hakkum wonde aray
taw hayɓe jaɓata otoje ɗe daro ay lawnu joni ɓe organise ke seeɗa ɓe wawi so ari ɓe cippina o kono arno e sa'eji goo haare a hewta ɗum ɓe no feƴƴi yalla ya cheikh ro yalla ro feƴƴu ɓe jaɓata oto ngal daro koy hiɓe ardodiri no ɓe jogori police e ɗuma sécurité ɓe ardodiri ni ɗo ha hewtoya bambe to ka hewtoɗa o ko ɓena feƴƴu wonde ɓe jaɓa daro ɓe chauffeur joni daro cippo ɗon so an cippike ɗon noon kanko chauffeur joni nanguila makko yeeyigoy ɗo si weeti ko onon andi kono débrouillorta ha hewtoya wala ko len joni no organise seeɗa no ɓe hettitude laawol ngol fi yo yimɓe ɓen ɓe wawa wala ɗon hiɓe yañude ɓe sekude pelle ɗe nokkeli go ɓe yaña tawa laawi no woodi ma ka wone no woodi si tawi newi ke yon tigi waalo awa sina ɗum si on tigi haysi o rewɗon tun o feƴƴi so tawi o heɓani o daroɗa few kono o rewi hoore musdalifa ɗon o feƴƴi hay fawakimo ha hirsugol jiijam o wi ka wusulihi ilayha bada alfajiri la qablahu wono woniri kadi wosi on tigi hewti musdalifa kono ko ɓaawo fajiri nin feeri ɗo kadi yo ar o juula ɗon kono noon yo hirsu ƴiiƴam o wi la qablahu na si o hewti ɗon ado fajiri nin feerude si woni joni ko e 4 heures du matin o hewti innen ko e 5 heures ko ɗon fajiri nin feerata o hewti 4 heures du matin haray o hewti nder jemma on hibbugol ƴiiƴam fawakimo kono si tawi o hewtoy e 6 heures 7 heures hara no waɗɗimo hibbugol ƴiiƴam ɗo kanko o wi no waɗɗimo ɗum ɗo ko si tawi hara ihtiyaran hara ko kanko tewani hoore makko amma si tawi o wawali woodi ko haɗimo zarfu ƴahir hundi feere ala sifano men no mi heɓino noon tawi a cip joni kamen woni ɗon a cippagol seppa otoje ɗen no ɗuuɗi embouteillage no ɗuuɗi ha feƴƴiti no waɗi iskal ɓe wonde nayeɓe wonde sonnaɓe wonde ɗum ɗo e ɗum ɗo a wata accirde ɓe so acci ɓe ɗon chauffeur jo on anda o yeebay ɓe obligatoire ɓe wona yalli ɗum ɗo kadi haray ko ɓe hirsa ƴiiƴam o woye fa ida salla subha si tawi noon o ari o hewti law musdalifa ɗon o juuli futuro e geeƴe o jantike indala ɓeɗe ko mari feere ko o waalike si weeti o juula subaka on so o juuli subaka on o wi atal mash'ar al harama o aray ka so'irde allah hormantede no ɗon ko pellu ɗon ko wiyete ko mash'arul haram hikun telen funnange nano ma telen musa fewtu qibla on telen ka nano ma seeɗa ka juulirde hikun kum pellum kun no ɗon o yo ara kako pellum ɗon faragahu o ƴawa hoore pellum kun aw yagu fi indahu ma o ara ha kata ko pellum o daro ɗon wa yahmadu llaha wa yukabbiruhu o yetta allah mawnina allah wa yaqra o janga fa ida afattum min arafatin fadhkuru llah inda almash'ari alharam o janga o ɗen ayaje ɗon ɗiɗi wa yad'u o du'o hatta yusfira ha hento fes ha o hentina asfara o jalbugol hento o wona ɗon ha lanno hentade hara kala mo hayniɗa sino woɗɗi a anditaymo mo heɓi feere waɗiri ni kono sala sallam wanno ɓay o juuli subaka o arno e kum pellum ɗon o dari o ƴawano hoore makko o ari o dari takko makkum ɗon o fewti qibla on o du'i ɗon ko juuti on tumati noon o hucciti o seeni mina so on ti wawi wadde ɗum ɗo fabi ha wanima sina ɗum ka o weeri ka o weƴƴiti ɗon ɓe juuli subaka si woni fuɗɗike hentade seeɗa yo du'o o du'o ɗon ha hento fes on tumati o nanga lawol makko yaha o wi fa ida balaga joni mo hotude mina fa ida balaga muhassiran so hewti ko wadi muhassir ɗon kadi ko ayde joni ɗum noon fof fayda wela andude hara musdalifa gasi kono musdalifa on ti natugol mina gaynugol musdalifa natugol mina ɗon seeɗa ko ɗon woni wadi muhassir so on tigi hewti ɗon asra ɗon kadi yo hitti yo gundu o wi ɗum ɗon noon yani e distance mum on o wi ko ramyata hajarin ko ɓeri bugande hayre
tahdidu bi ramyat hajarin tahdid ghair daqiq yoni gol ko bor ka hayre bugete sa bugi do ka hayre ne futtoyi don bugoto ben no burdi kaaje bugete den no burdi o ko hajar hayre sa yetti do tun ya hayre jande molanane teddude a bugi kende kande futta do e sa yetti kaajum to so ko a bugi ke an goto on nano ko goto futtata ka tayib min ko mi bugoto kon gasa e odo ko bugoto kon hare no burdi idan yani dum do ko tagrib tun ko bannugol tun kono no mana wobbe no wi ko telen wano 50 metres wobbe no wi ko 70 metres wobbe wi 80 metres wobbe wi 100 metres almi ko se wodda yani bordo hebida wodda hay seeda no heɓirte noon tum manawi en sagata hakkundejo o buggi kaƴum tosokum so dari ke o buggi kako futtoyta ɗon ɓodda ka o dari ɗo heeɓi kako futtoyta ɗon ko ɗon woni wadi muhassir ɗon si on tigi hewti ko on tigi gundu beru ɗon ɗum ɗo kadi fof ko si tawi no wawi newade no wiɗen noon si tawi no gasa ko a seppowo a tawi jama ɗuuɗa no wawi kono siko oto wonɗa a mara feere wonde seppugol ngol tigi tawa yimɓe no ɓiƴodiri tawa yo darino ko gotum o ata feƴƴude dan ɗum ɗo fof ko anduye on tawa no woɓɓe no ara no dari nokku no ama ɗon kadi no haɓɓiti dogay ala ka yahe no ama ɗon nokku gotum no ala la nafoore ko ɗum ɗo wiyano ko si tawi no wawi wonde si wawata wonde ya terto o wi wa ahada alhasa o ƴetta ɗon kaaƴe ɗen kanko o holli ɗo wonde kaaƴe ɗen ko ƴettete ko imma ko Muzdalifa ma ko wadi muhassir hadis Jabir on riwaji ɓurɗi sellude nde sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko hoccuno kaaƴe ɗen ko Mina kono hajjiyankoɓe si ɓe hewti Muzdalifa taw hay wonde hay juulugol ngol haray ko hoccu ko kaaƴe ɗen ɓuuri hittude ɓe ɓe sikka si kaaƴe ɗen hoccaka ɗon haray hajju timmali abadan kaaƴe ɗe si tawi Mina kaaƴe ne woodi Mina ko yontigi hoccu ɗon kono joni Mina fof fayda waɗanoma fo bétonama waɗama goudron e béton fayda sa ari Mina a heɓata kaaƴe ko hocca ko ɗum waɗi buy joni ɓe hoccay Muzdalifa toon ɓe addora hay si tawi on tigi no an no faala wadde sumna hara ko hoccugol Mina kono sa ari Mina ta ala ko hocce o wi wa ahada alhasa o hocca kaaƴe ɗen wa adaduhu limore kaaƴe ɗen 70 ko kaaƴe 70 ñande julde ko kaaƴe 7 bugete bimbi julde kaaƴe 21 ɓay ko nokkeli 3 bugete bimbi julde nokkure ɓe ko kaaƴe 7 laabi 3 ko 21 bimbiti julde kadi 21 woni 42 watto e ɗeya 7 ñande julde woni 49 bimbititi julde 21 e 49 ko jelu 70 ka ɗum ɗo ko wonande timminowo ara ko ñande 13 o iwi Mina ara o bugi ñande julde o bugi bimbi julde bimbiti julde bimbititi julde haray ko kaaƴe 70 o bugoto o wi embere kaaƴe ɗen janɗugol majje o wi bayna al himmasi wal bunduqi ko hakkunde himmas ko ñamete no wayi wa kaaba so ndaari mbaƴƴu kaabaje ɗon ɓe addi ɗo kaabaje mbaƴƴuji majje on nonandi nonde himmas ha kono himmas no ɓuri no janɗude seeɗa himmas won no waɗi coɓɓuli no mulli ɗi kono no waɗi kañum coɓɓuli ko ñamete wal bunduqi ɗum ɗo kadi ko dinɗe ko leggal rimata yani kaaƴe hoccete ɗon ɗin kaaƴo e toso koye hikkoye hakkunde masalan hakkunde haabare ko rimi ko wiyete bunduɓu ɗo mana ko ɓeyne ko hasal hadfi wono kaaƴe lance kaaƴoy lancete koye wona kaaƴe jane ko kaaƴoye gokki toyni
ɓayi nela sallllahu alih wa sallam hewti mina wino hoccanelan kaaƴe ɓay ɓe hocci woɓɓe addi ɗon kaaƴe tawi ɗe janɗi o naɗe ɗo goɗɗo addi ɗon kaaƴe to sokoy o inni awa sifa koye ɗo buge sifa koye ɗo buge o ɓay ɓe addi ka ñande o inni halakal mutanatti'un o wi wonɓe lugginde ha feƴƴiti feƴƴintinnoɓe inne yo waɗu gotum haɓɓi to waɗay ɓuri ɗum oyi ɓeeɗo ko halkiɓe si wiyama en waɗu ƴetten ko hawri kon tawon tigi ƴettu ɓuri ko townata kon in mana ko kaaƴo e toso koye on tawa non hajjiyankoɓe goo ko gueɗe woni e hoccude kaaƴe jane kaaƴo toso koye ni woyi fa ida wasala ila mina so hewto e mina wahiya mina noon min waadi muhassirin ila jamratul aqaba mina ɓorde ka waadi muhassir ko ɗon mina on fuɗɗi ila jamratul aqaba ha hewtoyi ko jamratul aqaba ko hakkude ɗon woni mina waadi muhassir ko ɗon woni keerol muzdalifa e mina mina ko ɗon fuɗɗi honto mina hatti ko jamratul aqaba on ɓeni jamratul aqaba on ko e nder haram on jeeya woɓɓeni ko e nder haram on jeeya mana ko ɗon mina ko ɗon hatti mina kadi no jogii fuɗɗode no jogii hattirde muzdalifa no jogii fuɗɗode no jogii hattirde fof ɓe waɗi plaque je ɓe inna fuɗɗode arafa fuɗɗode mina lannode mina ɓe waɗa kadi fuɗɗode muzdalifa lannode muzdalifa hakkude ɗon e ka bugeteɗon noon jamaraje ɗen ka bugeteɗon ko ɗon ɗe woni o wirama ha o bugo noon ɗen jamaraje ɗon bisabi hasayatin kaaƴe jeɗɗi ɓay ɗum ɗo ko ñande julde muta aqibatin ardodirɗe jokkodirɗe kunɗo buge kunɗo kadi buge kunɗo buge kunɗo kadi buge yarfa'u yadahu o hollino on tigi bugorta noon o wi on tigi towna junngo makko ngol hatta yura bayadu ibtihi ha yi e daneri lewñarki makko kin kono ko si tawi noon ko débardeur o waɗi ma dolo koye nder suudu amma si ko kaftane o waɗi haray o naano wala kollin kono nden ñande julde nden ñande are ko wanare o waɗi no gasa nden ñande lewñarki makko ki yi'e kono amma janngo mum e faɗɗi janngo muɗum o ara hara mo ɓonni coñci makko ɗon galiban hara lewñarki makko yiyata ko mana ko faala wiide on ti towna e junngo gon ni townaygo ni o bugo yarli haray ko ɗaɓɓa ɗum bugago ngo be on ti towna junngol ni ha gayi o ka hay so waɗi ɗo ni mana o ari ha o hewti o waɗi ni haray no yona nelaɗo men sallah sallam bugino koni o wanno koni o bugori hono yalli ɗon ɗon ko ittifaqan kakote sannunan o waɗu tun hawre riɓɓa joni no woɗɗi masalan o ari no woɗɗiti o waɗi ni fiyo bugo hewta ka woɗɗi sa bugoto ka woɗɗi ko be towna jungo ngo ka ko be haysi a ɓatti na ya ar waɗani ko be waɗani zahiru on ko ɗum waga ittifaqan ko so tawi no woɗɗi ko ya towno jungo ma kono ko ɗaɓɓa kon ko yo hayre nden nde hewtu kande bugeteɗon ko waɗi wona mahsus wona ko feeñi wonɗa e bugade fiɗa wona wiide joni buni fiɓonde ko seytane ɗum tigi wona fiɗede ɗon amma si ko seytane noon harano on tigi naɗotono ha fayda waala yo so fiɗam dugulajo on kono na kanko wona fiɗede seytane ala ɗon ko wona e waɗede ɗo ko ñentingol annabi ibrahima waɗino Allah subhanahu wa ta'ala yamirlaɗo yo jokkutuɗo annabi ibrahima o ñentinamo enen yamirama ye ñentinlaɗo sallallah sallam koto sannun ko sabu sunna na fiɓu tawi fiɓu hay fosimi ɗo bugade seytane kono woɓɓe hara no yennano sonka ane haalaji siko ɓe pakistanais ɓe hara ɓe sonka ceytan o andi ta tigi on ko seytane on seytane kam fayda haalaji ɗi fof ko seytane ma chatan cheytan kono noon fof na ɗum noon na cheytane no jooɗi no ndaara haaju makko ala ɗum na ɗon o ala ɗon kono ko ya hollu ko a maccuɗo allah allah wi ya ƴettu hayre bugoɗa fi kada a rena konɗa e fiɗude ko yiɗa wadde hunnu ɗaɓɓa ɗon tigi ko jantagol inde allah nden
Allah bismillah Allahu akbar on Allahu akbar gol kongol ɗon ko ngol ɗon fayda woni tigi tigi woni ko ɗaɓɓa ɗon larme sallllahu alayhi wa sallam o maaki andu ko waɗana wangagol suudu kaaba ɗon e yaago safa e marwa e bogagol jamarat li dicrillah ko fi jantagol inde allah agi banno ɗum o nde ronka hewtoyde ka ɗuma ka ɗe untoto ɗon nde yana gani nga kono kanko joni o sikka nde hewtoyi nden o kontinde nde bugama nde o bugi nde piyoyi nde yiltiti kadi nde arta nde yanti gani nga kanko o kontinden ɗon joni ansi est ce que no sella ka ara ƴetta nden ɗon an kadi bugitoɗa joni kanko o kontinde ko bugande an kadi a kontinde ko nde bugande hayo sellira noon kanko o wiɗo sellata kono no sella hawde ala ko haaɗi ala dalil holluɗo wonde si hayre buganoma nde hutorama nde wotere nden ɗon hutortaki hande kadi no wayi misal somi ƴetti joni ndiyam mi salligike mi luttiniɗam yalni no sella ka ƴettaɗan kadi salligoɗa so tawi ƴetti ko wiɗo ko haray gasata kala hunde hutorande fi dewal lanni haysi batte ma no wawi hutorede kadi lawol ɗimmol nayi hutore no sella hoccugol hayre goo nde goɗɗo bugino haysi o imma nde woopu ma nde fiɗoy tigi o kontinde kanko no sellan kadi ka ƴetta nde bugitoɗa wala yagifu o darata ko noon ɗon si tawi o bugki jam ton agaba on ñande julde daragol ala o bugot tun o hoota ko waɗi mo jogui golleji ko imma o feƴƴa makka o wango ma o yilto ka tantiji makko o fembo wona yo dara ɗon wa yaqta'u talbiyata qablaha si on tigi wi muzdalifa o ari mina si o ari ha e laawol o ɓattike hewtugo jamtol agaba on yo accirnigo labbayka allahumma labbayka lanni o andi e wi'uno waɗo umra on ka o ɓatti ka suudu kaaba wo ko yo accirnigo labbayka allahumma labbayka ka ɗo kadi mono hajji ko fewdo honde ɓorde ka o wi labbayka allahumma hajjan allah mi annike wagol hajji on yawmu tarwiya ñande jeetati hare mo waɗa ɗum talbiya o ñande jeetati ñande jeenayi ñande sappo so o muzdalifa o arti mina ka o ɓatti hewtugol jamratul agaba on wo yo accirni so bugi jamratul agaba lanni hande kadi ko wiyete labbayka allahumma labbayka heddike kadi tuma o harminori umra ma o aroy kadi hajju hitande arore nden o wi wa yarmi ba'da tulu'i shamsi himo bugo ɓaawo naange ngen ƴellitike ɗum ko ñande julde wa yujzi'u ba'da nisfi leyli no yona on to bugagol ɓaawo jemma on feccike hakkunde wonande newnananoɓe yo iw muzdalifa si jemma on feccike hakkunde ɓe ara yo ɓe artum ɓe kontina ɓe buggo ka jemma ɗon o andi ɗon haray yimɓe ala yimɓe ɗuuɗa ɓayi jama wingin ko daɓɓitoy to iwoya muzdalifa ko bimbi joni noon allah waɗi kamɓe ɓe ari ko nayeɓe ko ronkuɓe ko nawyuɓe kamɓe yo ɓe ar direct ɓe yaha ɓe bugo yo no yona ɓe bugagol jemma kamɓe holli ɗo konngol makko ngol ɗo ko wonde mo ari ado jemma on feccagol e hakkunde la yujzi'u an yarmiya jamratul aqaba wa huwa kadhalik summa yanharu hadiyan in kana ma'ahu on tumati so gayni bugagol jamratul agaba on o boro noon hadiya makko on si tawi mo addanno hadiya wa yahligu o fembo aw yugassiru ma o raɓɓinɗinna sukunu makko noon o mekko min jami'i sha'rihi ko dendanangal noon si tawi o raɓɓinɗinna to o raɓɓinɗinna e mana o mekkoto koyo sukunu makko ndum fof yani ɓe indino en ɗo woɓɓe ɓe ara ɓe taƴa ɗo cak ɗo kadi cak ka tumbehro ɗo cak ɓawga cak ɓena yani yalla hajiru ta la ko yon tigi meku sukunu ɗum fof si tawi ko ɗum ɗon o ƴetti si na ko ɓuri moƴƴude kanko fembagol ngol en sendino ñanden hakkunde waɗɗo umra natirɗo umra waɗi tamattu ko ɓuri moƴƴandemo si tawi hakkunde gaynugol mo umra on e fuɗɗagol mo hajju ngun woɗɗodira tawa sukundu fuɗɗade ko ɓuri moƴƴandemo ko yo meko ɓaynelaɗo ko makannoɓe koɓe meko hara ko ɗon ɓuri moƴƴandemo kono ka hajju sonti gayni hajju ngun ko ɓuri moƴƴandemo ko fembagol ɓaynelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o du'ani no fembiɓe laabi tati so watti ɗo mekiɓe
o wino yo Allah yurmin fembiɓe ɓen ɓeynilaɗo mekkiɓe ɓen noon o wino yo Allah yurmin fembiɓe ɓen ɓeyni mekkiɓe ɓen noon o wino yo Allah yurmin fembiɓe ɓen katata ɗum oyni mekkiɓe woni awa e mekkiɓe ɓen holli kono ɗa ɓuuri moƴƴude kono si on tigi mekkoto no yona kono noon yo mekko sukunu ɗum fof wa tugassiru minhu lmar'atu unmulatan sonnajo on kanko kadi o raɓɓin ɗin nayyi morɗi makko ɗin embere guyre honndu unmula ko ɗum ɗo kolli ɗin no jogii mafasil ɗum ɗo ɓorde kunɗo heeɓi dow ga ɗo ka ñobboto ɗo kollum be ɓorde feɗangon heeɓi ka fuɗɗoto ñobbade ɗon ɗum wiyete unmula beru ɗum ɗon e sukkundu makko ndun o taƴata summa gadi halla lahu kullu shay'in illa nisaa refti si ɗum ɗo waɗi daganimo ko hunde fuu ko harmirno sabu harminangol hajju daganimo ko fop sona sonnaɓe wota yetti sojo nanɗo joni na piijini fof daganike mo o enna joni o yaa o ƴetta henke o honka ma waɗa e piiji goɗɗi goo harnoɗo no waɗi goɗɗi goo hiɗi harmi e julɗo ɓorde ka o jibina ha ñande o maayi na ɗin no wona wolede kono goɗɗi goo ko sabu ko harnani hajju kon ma umra kon mo togana ɗin ɗon so tawi ɗo o hewti nden ñande o bukke jamratul agaba on o fembike ma o mekkike hara waɗi tahallulu awwal on o hirsi hadiya makko on haray ko lutti daganake mo wo ko sonnajo simo wonde sonnajo makko on ɗon haray nayi ɓe yiidu walhilaɓu wattaqsiru nusukun fembagol ngol e raɓɓin ɗinnugo sukun ɗum meko ɗum ko e dewe hajjuɗe jeeya wala yalzamu bi ta'khirihi damu kono waɗɗata ko noon fi nennugol ɗin ɗon ɗiɗi hirsugol ƴiiƴam hibbugol ƴiiƴam wala bi taqdimihi ala ramyi wan nahri ko noon kadi fi on tigi ardini ɗin ɗon e hoore bugagol ngol ma e hoore boragol ngol ɗum kadi waɗɗinta ƴiiƴam sabu hon ɗum sabu hadis jabir kanaɗo sallllahu alayhi wa sallama nden ñande ɓay o gayni o toolike yimɓe goo ara ɓeyna nelaɗo min mi fembisi mi bugii kono mi wangaki ɓenna ifal wala haraj goɗɗo ara inna nelaɗo min mi wangoye noon si mi ari mi bugii kono mi fembaki o inna ifal wala haraj kala ko nden ñande ko o yewta woɓɓe inna ko ɗum ɗo mi attori si mi waɗi ɗum ɗo kono mi waɗali ɗum ɗo o inna waɗu ella ala goɗɗo ara inna min na ɗum mi attori min ko ɗum ɗa mi attori inna awa ko a waɗali kon waɗu ifal wala haraj o wiyal ɗon hay goto fi o ardini kun ɗo so sakkitori kun ɗo yo hirsu ƴiiƴam kono ko tartibe ɓurɗo moƴƴude o mo nelaɗo wanno on sallllahu alih wa sallam ko bugagol ha gayna e hirsa fembo wango e nder ñallal ngal ɗiɗo o tartibu ɗo ko oɗo ɓuuri moƴƴude bugagol jamratul agaba on ha gayna ma boggol jamratul agaba on ha gayna fembo hirsa hadiya muslim mari hadiya on yaha wango tawaful ziyara ma tawaful ifada kono si on tigi yiltiniriɗi na yalla ɗum o wi ɗo femba gongo si on tigi fembi ha o gayni noon o bogoye jamratul agaba o hirsata kono ko hani ko yo bogor jamratul agaba noon so fembo si tawi o fembi o yahi o buggi jamratul agaba o fembaki o yahi o wangoyke tawaful ziyara ma tawaful hajj noon si o fembi bonnata ɗiɗo fof ko waɗi tagdime takhir wo haray fawakimo hirsugol ƴiiƴam ɓayla sallllahu alih wa sallam no wirɗen noon o ma kano ifal wala haraj waɗu ella ala kon tartibu ɓurɗo moƴƴude on ko kala salah sallam wanno kon kala ko nelaɗo waɗi e dewal haare kono ɗon woni premier qualité on lutti si tawi ko ronkirɗa waɗide ɗum ɗon ko ganto ala iskal kono siko tembete tun faare tun lundagol nelaɗo ko yimɓe bus Allah jarribori ɗum taw no andi ɓen hi kono noon hi kono noon siko hi kono noon hara no hulɓinani on tigi ha taw on tigi heeɓu bakkatu e muɗum
yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o arsuku en hajjugol hajju hara ko jaɓɓangu yo Allah itta en de nawnare torki Allah o newna en e hitande aroro nden hara hajjunoɓe fillito hajju muɗum ɓe hajjano men kadi hajjoye wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi al amin no en wiiɗi ɗo sonti luttude ɗo hirsata koy eyo ko ara noon ɗum masala ko son tigi walali Muzdalifa ma sifa ɗum ɗon ko dammol ko ɗon ɓuri fanɗude ko hirse kon ko dammol ɓuri fanɗude kadi ko Makka toon hirsete en wi noon ko ihsar en janggude ko ihsar to ɗin ɗon sabuji koka sabu on waɗi o ko ihsar kawn tigi waɗa ihsar o ko ɗon o hirsata kono si ko ɗum ɗo hadiyo ma ɗi ɗo fidiya ɗum noon ko Makka o hirsata o jonna te o miskimɓe ɓe Makka